Winda bete, baik na Mama Alois, yung may wandula, namuang papagita sola Harun. Oke, mohon maaf ada Kirbo yang terlewatkan pemirsa karena Winda bete, baik na Mama Alois, yung may Kita lagi wandula, mengalami- namuang papagita. lobet HP jadi kita akan Winda bete, baik na ni Chandra di kalaparan, napa uwe matan. kita sudah sampai Baik na ni Chandra di kalaparan, napa uwe matan. penyebutan nama babi ini. Mohon maaf sekali lagi karena ada keluarga yang mencatat itu Kirbonya guys. Jadi kita Winda bete, baik na ni Ejenten di kalaparan, napa uwe matan. Baik na ni Ejenten di kalaparan, napa uwe matan. Babian. Banyak sekali babi. Binda bete, binda papalutan yung may lara, nabawan ni Rinto. Binda papalutan yung may lara, nabawan ni Rinto. Jadi masing-masing mencatat Binda bete, babi yang binda panawa do may nanggala, nabawan ni Rinto. Binda panawa do may nanggala, nabawan ni Rinto. Winda bete, winda pongnando hindi kalaparan, nabawan pong kita. Winda pongnando hindi kalaparan, nabawan pong kita. Winda bete, winda ni Adril Jomi Surako, nabawan pong kita. Winda ni Adril Jomi Surako, nabawan pong kita. Winda bete, winda ni Abel hindi kalaparan, napa uwi matan. Winda ni Abel hindi kalaparan, napa uwi matan. Winda bete, winda ni Niki Jomi Surako, nabawan pong Arthur. Winda ni Niki Jomi Surako, nabawan pong Arthur. pelindur Winda kapil. bete, winda ni Niki Jomi Surako, nabawan pong kita. Winda ni Niki Jomi Surako, nabawan pong kita. Winda bete, winda ni Elian de kalaparan, napa uwi matan. Winda ni Elian de kalaparan, napa uwi matan. Winda bete, winda pa Eri yung may surako, sa lompak, napa uwi matan. Winda pa Eri yung may sa lompak, napa uwi matan. Salam. Masalah kalau kau kita kan. Oh, bisa lebih Winda bete, winda papanian di kalaparan, nabawan Papa Apin. Winda papanian di kalaparan, nabawan Papa Apin. Padat sekali babi. Winda bete, winda Papa Raja sinde kalaparan, napa uwi matan. Winda Papa Raja sinde kalaparan, napa uwi matan. Winda bete, winda almarhum sampai tandung sinde kalaparan, napa uwi matan. Winda almarhum sampai tandung sinde kalaparan, nabawan tobalu. Nabawan tobalu. Sabi sigaw ko bang alay kata. Nako ka mo suluko to anak tomate. Lapan tamasura ko bi. Tu tutong ko mi pantamisura. Nangi na dentro lami patugas. Sa pakiliru ko midako to ke lami potutun na sa ina ko tondo. Yo masing-masing ko may to masura.
tu baik tutung kami. Ya tu pawai mata ko kita tondok kumpay namin dito. Terus semangat. Yo, tama ka. Tayo mo. Patarumi. Budak pa ba guys? Wait, tama na sa murumpungan na tibay na ba? Winda bete. Wenna mamauni jumay pare-pare nabawan tobalo. Wenna mamauni jumay pare-pare nabawan tobalo. Salah Amerika ko lang. Iyo. Salah aja dako. Winda bete. Wenna ni pare de kalaparan napa oy matan. Wenna ni pare de kalaparan napa oy matan. Winda bete. Wenna ni Merlin de kalaparan nabawan tobalo. Wenna ni Merlin de kalaparan nabawan tobalo. Winda bete. Wenna paanggun inde kalaparan nabawan tobalo. Wenna paanggun inde kalaparan nabawan tobalo. Winda bete. Wenna ni Elma dumay tondok tanga napa oy matan. Wenna ni Elma dumay tondok tanga napa oy matan. Weh, banyak sekali babi. Berbabian hari ini di Tongkon untuk Winda bete. Wenna papakin na rejo mayamena napa oy matan. Wenna papakin na rejo mayamena napa oy matan. Winda bete. Wenna papadian lo may bolu napa oy matan. Wenna papadian lo may bolu napa oy matan. Winda bete. Wenna ni plo bolu napa oy matan. Wenna ni plo lo may bolu napa oy matan. Winda bete. Wenna mamayu yung jumay Jayapura napa oy matan. Wenna mamayu yung jumay Jayapura napa oy matan. Winda bete. Wenna mairin jumay Balikpapan napa oy matan. Wenna mairin jumay Balikpapan napa oy matan. Dia kat sini nak ke? Ya Pak. Tak apa win. Nak apa? Oh nak apa? Perkara sto. Winda bete. Wenna babi opa selom rantai bawah napa oy matan. Wenna opa selom rantai bawah napa oy matan. Pasilum. Tama ba? Tayo mo. Limpa deh. Winda bete. Wenna ni etian inde kalaparan nabawan tobalo. Wenna ni etian inde kalaparan nabawan tobalo. Tayo kata. Yo, langsung si kapate. Lako suruh kutu mangura. Ya tu bay pawai ta pasirampu-rampu biru. Nah, ya tu bay pawai mata lako kamu suruh ku ngadi pasirampu nasa ta lanapan ata ton dogon ako. Ya dah bay dolo mi pamali. Tu bay pawai mata nako tes maka dato. Sama mula kasulapa lana patay di ton dogon ako.
Yo, kamu tondok manarang ko ipasi rampulingan to ta tandain Ina ba ite? nato kita ko to tuladin na terus semangat. La manasala nanay pataru katongkonan nate may rarabuko rampotongkon. Iya matu sa siturusan sa tiagaran nane Merlin inde kalaparan rampo mempatula kotobalu maabuli ambai. La tongkon tomarintin ke tamalantang namro talung pulon dua. Sa siturusan sa tiagaran na. Ne Petris inde kalaparan rampo mempatu lago bawe mata sa siturusan sa tiangkaran na ne Abel de kalaparan rante pao rampo mempatu lago bawe mata makbul liambay duka te siya nene Petris si taruna sa siturusan sa tiangkaran na papaanggun inde kalaparan rampo metan damali tutun kaboro lago tobalu makbul liambay la tongkon tomaindun ke itamalantang namro talung pulon dua sa siturusan sa tiangkaran na keluarga ne Errani de kalaparan rampo mempatu mali tutun kaboro lako tobalu rampo maren denan tedong kenden tampara pa nama tongkon laki mempat la tongkon marintin ke itamalantang namro talung pulon dua sa siturusan sa tiangkaran na nenek Lois inde kalaparan rampo medan damali tutun kaboro mempatu laku besar inde kala aparan rampo mempatu mali tutun kaboro laku pak uai mata mak rende nantedong salah siturusan saat yang karan naponando inde kala aparan rampo mempatu laku bonggita mak buli ambai latong konto maindun ke daya lantang nomor 10-an dan 10 itu salah siturusan saat yang karan nenek Nelwan inde kalaparan rampo mem patumali tutun kaboro mak we mata rampo marende nantedong sa siturusan sa tiang karana papa akarta inde kalaparan rampo mem patu kaboro la baba we mata mak rende nantedong sa siturusan sa tiang karana niki jomai surako rampo mem patu la baba na Arthur mak buliambai latong ganto maindun ke tamalantang nomor 20 na apa 25 salah siturusan sa tiangkaran nane niki jomai surako rapo mempatu lago bonggita mak buliambai latong ganto maindun ke daya lantang nomor 10-an dan 17 salah siturusan sa tiangkaran nane Adril jomai surako rapo mempatu lago bonggita mak buliambai latong konto maindun ke daya lantang nomor 10-an dan 17 salah siturusan sa tiang karana Mama Oni ke inde kalaparan rampo mempatu kaboro la kotobalu mak bulle ambai latong kon ke tamalantang nomor 32 salah siturusan sa tiang karana nenek tian kalaparan rampo mempatu la kotobalu mak bulle ambai la tongkon ke tamalantang nomor 32 sama siturusan sa tiangkaran na babaan niya inde kalabaran rampo mempatu la kau papa apein mak bulle ambai la tongkon ke tamalantang nomor 20-an dan 27 sama siturusan sa tiangkaran na niya sola adin na inde kalabaran rampo mempatu la kotobalu mak rende nantedong la tongkon ke tamalantang nomor 32 salah siturusan saat yang karena bapak salah siturusan saat yang karena ne para inde kala aparan rampo mempatu lago pak wei mata mak buli ambai salah siturusan saat yang karena ne nia inde kala aparan rampo mempatu lago pak wei mata mak buli ambai salah siturusan saat yang karena bapak Adi inde kala aparan rampo mempatu lago pak wei mata mak rende nantedong salah siturusan saat yang karena nama Yanes Jomi Timika rapo mempatu lago pak awai mata mak rende nantedong salah siturusan saat yang karena keluarga besar kasih turusanna perantau inde tandung nanggala rampo batu rampo Jomi Batam rampo mempatu lago papa
Nadim salah siturusan sa tiangkaran na keluarga almarhum sampai Tandung Inde Kalaparan Rampone Patu Lagotobalu Makbul Leambai sa siturusan sa tiangkaran nane Rinto Inde Kalaparan Rampone Patu Lagopawai Mata Makrende Nantedong sa siturusan sa tiangkaran na Yurlin Jobel Lara Rampone Patu Lagone Rinto Makbul Leambai Latong Kongki Ijolan dan Namoro Talu sa siturusan sa tiangkaran na Bapak Yurlin Torea Rampone Patu Lagone Rinto Makbul Leambai Latong Kongki Ijolan dan Namoro Talu sa siturusan sa tiangkaran na ne Elma di Kalaparan Rampone Patu Bapak Wai Mata Makrinde Nantedong sa siturusan sa tiangkaran na Panasiane Elma Jumay Gondok Tangga Rampone Patu Bapak Wai Mata Makbul Leambai sa siturusan sa tiangkaran na keluarga Sampelungan Limarang Rampone Patu Bapak Wai Mata Makrinde Nantedong sa siturusan sa tiangkaran na keluarga Repi Lomay Matale Rampone Patu Bapak Wai Mata Makrinde Nantedong sa siturusan sa tiangkaran ya total anak kumpulkan sangan nalina termasuk pawai mata pemakai juga untuk harga dia. Pak kubarani kumpulkan kita hijau.